Nyamata wa magomede bajoni wakusamiza vantu mumagomede moyo mwamuna kulu nini makola kulu kwani fimba imo kwani ine uwemu wake naonga naneso hani we mishomeni kuphatana hani zenge tunatakapata ni zenge zinokuoneka cha zizi masiku yangu angabize shomeni chito zanchukia chito zinanti maona eyana chito zikuwa zinanti uli mtu gaireke kotaino nasitireke kuna mabizi kamwe kama bize deri kunika ayo ngati yonji choko chito ngana zinanti kuti ngapake mungacheshi mwakoza zukayamba kunje zukumbika ndarama kuti nazo ndarama kuti mungayambire ntchito iyo ndapana misango ndiyoti kakuti ntchito kwa ino ine ndama ndikaisanga chinya kuti kakuti uli base wake ndarama vanhu pachoko yayo ndarama vanhu pachoko ngeti apo ndiye tumengena ndarama ndi ntchito de na mashero ndi mauza kayamba machiro ntchito imonga yamba yes kulika ka kulika ka ntchito imwe mwantu imwe wali mukumba mabisike ntchito wanyi akulu ati akuchitwa kugwira sha imwe mukumba mabisike ntchito aito nkudalama kuti wapase imwe kuti bakule ntchito kwa ino vanhu manani valuvona ndarama manyumba mupakisa ndarama za machiro saka ndarama ya machulisa ida bwenjito wamyamba machero apamushuta mukhalenge ndene mukhalenge baya kuti wamuntu ntchito chakupaseke mukachomisa tikwenera kubirana alongozi bafiteni wanyinu abaseni ntchito wanyinu apo taiti usuzika pano tina mwana uyu mwemukumba ntchito ambase ndalama ava palambako ntchito ira azamupasa ndalama ira yomukumba iyo suzikonda kuti apamuzi asangati umuntu kumpangira lusungu kamuyambisika ntchito pala gwire chapoka ndalama icho chapa novola badirasoandrama oleso muzakira ntchito mbo azampereka fulani agokani ntena yayi kwagwirisika ntchito ene azapulikika pa ntchito koku kweni bazampereka pala mwezi wakwana mwazampereka ndalama iyo machomisa sokuiche ndalama pakupereka ntchito kumenya kumovwira kuchita kuti na machero pala wasuzika naye wazache wazakakuvwira umoyo wakumovwirana munyaka wavira munyake machero muzavwira munyake ati ivi vogwirisana ntchito ivi mani viri kufumira nkhuni waliyese pala kusakira ntchito kuno kwakudati 500 chifukwa cha vichi tivira nenge ndisetekateka ya maona kumboti pangentena taka mwandandaulira chomene kwene ndipangene kuti apa wankhala somzungu amwene kuti zakumaisa chikwati pasono ntchito zangapo vanhu navagulisa mwaona so ndabaza kani manyisikaso mwene kuti namisavishi zakumaisika nodaza nkundo chikwati naona timwadandaula chomene mwaona chikwati vanyino ndivakuta kumachoniso kwa wakatoa ndarama zina kubhadhala ntchito wakayamba ntchito yambe waka watoa machoniso okuyambanga ntchito kula mzungu wakutulifa yake namupereka okuti kuti mupambana kwa imane kwenye simisa nchipa ntchito panda kulongora ntchito iyi kwenso wayamba kugwira mpaka mwasemba na vitumbuka vini vinu nini mvani vajumba ya kwenda nani kupangira shati viranenge tisakumala viteka nokuisikana hivi please auna ndanga hapa mnyamata ujeniso myako kunifonera akumwe chezeke mababona okay hayi ngane nini ya sanga ningi makolo ticho sanga pa phone yetu na muona nda amata ndo afuna sanga ningi makolo which way lara kusuza machonisa lara mpasura kanyumba lara kukura mulakukala so this was getting up money when we are doing that yengo ikwane getting going down that was you so why we don't sit off money so no get them to go to the next one to the new second lara kukuleka aba mboka hivi tena kusigira kwa unyamu ora pesa na mnyamulira yedo shungwa ya chito isakewa chuta ndi watu watu